Moram te prekinuti, ja sam vidio u par navrata, već na nekim sastancima sam bio u nekim uredima i stvarno postoji direktorska fotelja. Direktorska fotelja, ali postoji jedan kut stvarno gdje je velika vreća, gdje se stvarno zavaljuju, čak neke sastanke ja sam odrađivao, neću sad reklamirati firmu gdje sam to radio, sastanke smo vodili upravo u ovakvim vrećama sa malim stolićem i mogu reći da je sastanak bio puno konstruktivniji. Brže smo bili gotovi i jedino nam se teško bilo dignuti iz tih vreća i sad si svi ovi stariji misle da udobno se zavališ, kralježnica ti se odmara, mišići kralježnice, ti si u jednom stanju levitacije, meditacije i sad treba se iz tog dignuti, ne zvoni telefon, ovo ono, ali fenomenalno da ta vreća, punjena je kuglicama stiropora, je li tako? Tako je. Tako je, da, ali znači, to si dobro rekao da stari ljudi se ponekad zapitaju kako će se dignuti iz toga. To sam htio demonstrirati upravo. Zbog toga imamo i različitih oblika, odnosno ovaj na kojima sjedimo je u obliku fotelje i nije se, ona jednostavno zadržava taj oblik i nije se ni najmanje teško dignut. Zato što se odmah stiropor prilagođava i diže vas naprosto. Evo recimo, ja se zavalim u tu fotelju, fenomenalno, odmah sjećam neku masažu, što je fenomenalno, ali sad se poželim dignuti, recimo, zove me recimo Bero ili gospodin Kekes, stariji, i ja se odmah dižem, primam mikrofon da ne padne, ali jednostavno, evo, za tili čas. Fenomenalno kod tih vreća što se one mogu stvarno formirati kako god želite. Evo vidimo cifrušnost dole. I okreta, znači, tako da omogućuju djeci i igranje i konstantno istraživanje. Sad kad ja recimo bio dijete kao što jesam, onda bi sam mogao i ovak recimo s vama razgovarati, s tobom razgovarati. I ovo je genijalno. Može djelovati stvarno i terapeutski, može djelovati opuštajuće, a može djelovati, kako još? Stimulirajuće možda. Da, ali mislim sad mi je palo na pamet da nismo znači spomenuli da u biti ljudi mogu na njima i vježbati, jer znači bilo taj položaj ili se okrenuti, isto tako znači da se rastegnu mišići, jer kažem to je vrlo, vrlo bitno i važno da... Možda nije loša ideja. Možda kako su profurali pilates loptu, da mi profuramo naše vreće za vježbanje. Pa da, mislim, ova vreća je zaista fenomenalna stvar. Meni je to od kad sam klinka bila jednostavno tolika želja da imam. Nisam tad ni sanjala da ću ih početi raditi, ali valjda su me tad toliko oduševile i oduševljavaju me dan danas. Zato što, kažem, od toga što su udobne, što su opuštajuće, što klincima pružaju veliku mogućnost za igru. Znači, svak od ukućana može imati... Koristiti na različite načine. Znači, ljudi sebi stvore par minuta oaze mira, drugi dio vremena ga klinci koriste za igru, a kad im dođe ekipa, ne znam, iz škole, prijatelji, fenomenalna je stvar jer moderno izgleda a ako vam ne treba, možete jednostavno sa strane maknuti zato što nisu teške, lako se praktičan džep, recimo, za daljinski, za džojstik, za klinca ili pismo ljubavnice, možete sakriti, recimo, ovaj džep sa strane, niko neće otkriti. Jedino ako žena ne ugura pismo ljubavnika. Jedino to, da, Bože moj, sve dopuštamo ovoj igrima. Reci mi, Slavica, reci mi samo što se tiče boja. Imamo jako velik, znači, izbor boja, dezena, tako da, znači, od standardnih boja, crvene, žute, bijele, plave. Da? Sad izgledaš kod Deda Mraz. Furam se na Deda Mraz, pa viš da sam odmah kod Bora krenuo. Da? I znači isto tako možemo raditi i sve po mjeri i po željama. Aha, znači nisu standardni? Imamo standardne modele i ti su u principu oni koji se najviše, najčešće prodaju. Ali isto tako znači može doći bilo koji reći, ne znam, hoću bijelo, plavo, žutu i napraviti bilo koju kombinaciju. Vidio sam i navijačku. I navijačku imamo, da.